تماشاvan hêja merheba sevîdarımın başın. Wego uzanın li derdora me li erdnîgariya gemlê dijîn tiştî ku ecêb bi ned rêzê dibin em xwe mecbûr his dikin ku bersivekê jê rivînin. Wek çi wek kevirek di nava rastayek beriyê di bi serê xwe 10 metra dirêj be em mitala dikin, em dibên gelo ev çi ye, em çîrokekê pêv dizeliqînin, em bi meselekê weya bi mane dikin. Ji ber ku berî hezar salan tekîliya me û xwezayê erdnîgariyê ne bi awayekî zanistî bû, bi awayekî îlahî bû. Yani tiştek ecêb çê dibû, baran me nedigot işte nê û mê ewr bigêjin hevdû, ew av, ew herdû ewr li cîkî bi sermayekê re rûbirû bimînin, ew hewa dijî mij dibi av û baran tê xwarê. Me veya nizanîbû, me digot Xwedê Teala'yê Cebraîl bi kartîne, Cebraîl dişîne, ew dihêle ki baran bibare. Yani tekîliya me xwezayê heta demek nêzik ne bi zanistî îlahî pêk ji ber wî havî wexta tiştek nedrê di, tiştek ecêb me li xwezayê didît, me xwe mecbûr his dikir ku em çîrokekê pê bikin. Veya bi gelek sal berê wexta me behsa çîroka İskenderê Zulqarneyn dikir, wexta pelikê wî bistirih bi quloç hebûn, diya min, diya min û pîrka diya min çawa xwe mecbûr his kirine ku veya bersiv dan bikin veya şîrove bikin. Çi kiribûn çîrokek İskenderê Zulqarneyn bi qiloç ava kiribûn û şmer gotibûn. Ji ber ku di civata de tiştê bêbersiv mere kare ji rêzê derxi, mere kare dûrî bawermendiyê bike. Ji ber wî havî her tiştî divê mere bi sebebekê û bi encamekê karibe girêde. Îro li ser vê mijarê ez dixwazim çîroka çiyayê Nemrûdê a li bajarê Tetwanê bi wer hevpar bikim û hebekî jî şîrove bikim. Dema em li vê çiyayê li Tetwanê mêze dikin çiyayê Nemrûdê, ji xwe di mîtolojiya Kurdî a taybetî a îzdantiyê jî çiyayê Nemrûd bi awayekî heye. Ez ê vîdeoyek din de behsa veya bikim tekîliya Nemrûd û marê reş vesaire. Ez naxwazim vîdeo zêde dirêj bibe. Li vê derê em zanin çiyayê Nemrûd çiyayek volkanîk e. Yani volkan di teqiya û çê dibû. Kengî dest pê dikir çêkirin û avayiya vî çiyayê berî zayîne bi milyonekê. Yani milyonek sal berê destpêka vî çiyayê çêbûye. 400,000 sal berê zêde teqiyayê û hêdî ev şiklê xwe îro, formê xwe îro stendiye. Em zanin heta 100 sala 11, 12, 13, 14 heta 15 jî teqîn lê çêbûne ev volkan şixulî. Yani dû jê derketiye, agir jê hatiye, germasîk jê hatiye, şiklek wê heye. Lê xuyayê însan nikaribû nêzîkî vî çiyayê bivin û dewamî jî dûyek jê diçû, germasîk jê diçû, agirek jê diçû û di bîranîna me jî çi heye? Nemrûd tekîliya wî bi Hezretî İbrahîm re heye. Çîroka ku Nemrûd agir pêxistiye, İbrahîm avêtî nav agir me çi fikirdan didi? Ev agir karib kir tekîldar bibe Nemrûd. Wê çaxê ev der ciyek Nemrûd agir pê dixist. Wexta min li gotina Nemrûd jî binerin, hûn bi zimanê semîtîk nêzîkî vê gotinê bibin, tîpên ne, me, re û d hûn bînin ber hev, yani hûn zanin zimanê semîtîk bi herfê bêdengin û bi herfê bideng merevana gotina derdixe. Ev ne me re de, ev gotinek serhildanî an isyankarî a yekî gineş rêzê û serdestiyê qebûl neke têp şîrove kirin. Yani yekî bêar em karin wisa bêjin û serbixwe. Yani serbixweyek negatif dibe hûn vêya zanibin. Li bi Kurdî em Nemrûd wek nemir qebûl dikin. Yani yekî nemir e û ji xwe bawer e û ji xwe razî ye. Wexta hûn çîroka wî jî didin, ji xwe wisa dibe mereviye. Ji ber ku Nemrûd piştî hemû reqîbê xwe, hemû dijminê xwe têk vedibe, piçekî pozbilindiya dike û xwe haşa dengî Xwedê dibîne. Divê ez karim bibim Xwedê. Ev jî malûme diçe guhê Xwedê û çîroka me ji vir dest pê dike. Ez wê nihal vir bisekinînim şîrova Nemrûd, ez wê dîsa bînim çiya. Me got çi? Me got çiya heta 100 sala 11 bigire, heta 15-16 jî dû jê diçû di teqiya agirek lê hebû qeyda divana mewcûdin.
انسان اجي بياب چه بگردا بالنمرود و گردا ما اف حتا بدره گوت نمرود گوری گوتنه لسر ویچیایی قصرك قالكي مزن ودريج وتوش تشكريه بعزمانا به هلدكش ايجاد بيجين كي قصراوي هنجي مزن وهندك ما هو بيجي عزمانا جبروي هاويجي لهمبري خودي بوز بلندي دكر خو وكي وي دنگي وي ددي تكو از وخودي ما اسكارم بهر تشتي بهر كسي يعني بوز بلندي كوسا بيرشي وقتاون بيتشي روكا قصر سري خو بوز خو بيجين عزمانا بنرن لبابيل جي وزانن او كليا بابيل انا بيجن برجن مزن البابيل عن ذكرات مزن بابيل تشكرن دبيجن دخواست مرو بعد خواست بيجن خدایان هندق ما بيجن خدایان طوفان بسر وانداني قش هبدو بلا كرن وحفتك دو ملت وصل دنيا بلا بو وزمانه وان شفدو جدا بو جيروكان امروز وندبينن نزيكايا خودي ببينه vesaire بچكي جوي تشيروكا بابيل جي دينك ستاندي يعني تشان گوتن جورجي ستاندنم ايجاد بي سريوي توج وبعزمان افدچو واغرك نمر اغرك نتفه لوي دره بيخستو بو ودوي وي هبون بوان دوا ازنگ دکشاندن تانین اوا گری خو نمر دکر و روبرو خورتر دکر دجمنی خو گشتک ببربون و ظلمک مزن لمرو و انسانات کر جبو هم اگری و نمرو هم قصراوی گش ببو بلند ببر گ اف پوز بلندی داره گوه خود دویجه از تنی به مورستان هنک دبیجن هنک شمد بیجن گیرک هنک بیجن میرو ام بیجن مورس ام از بیجن گیرک شبرگو از وک گیریکا یان گیرکا فیر بومه از مزن بومه خود تعالی گیر کا دشین سرسری و در گوه نمرود به براورن به کا گیرگی و چم ببکن درن بنی قصراوی دکولن والا دکن و قصراوی دخوندر دکمش دروخو جرد جبروی هاوی وقتا اون درن اون چای نمرود بنرن yani ما گوت میلیونک سال دست پیکری آوا کرناوه دوره ته خلاص به 425,000 سالی ده کالدر عامجر بیجن وک چه ام بیجن کالدرا وک دوی بروشکی وک دوی سیتلی نقره مزن در دورا و بلند هندره و والا او کل مشاندنا دناباوی ده گوالا بویه انسان پشتی خوگیهان دنه چای نمرود و لینرینه گوتی والله حبتونه به اف چیروک تشتک وسایه خود تعالی بنی و بالا کری او قصراوی تک فچویه اجا او شکلین کالدرا ام جرد بیجن به لاتینی yani ne gotinek Türkiye kaldera jivi havayı تيد كبناف جانما لما عجبت ام دبيجن تشيا يقول قابلن دبي سري وتوجب لابتشي ام دجيجن سري وتوجب ام الجو ام دجيجن نقطه حري جورم ليدنرن كنابا كل مجي ها هبتونه به جيروكا وسا بكاتي غير كابني وكولا وقصرا نمرود تيد بچويه كومشيه هاتي خواري اجا ما گوت افدرجی کی volkanik bu و volkan agir davet der ve o agire davet der ve çiye havalı uzanın mineralen u gıbana hiştibin ya da bin obsidyen ya da bir bazalt ya da bir tiştekdin tüft bi u vanal der dora xo gelek çiki davejin kafe u kafa agir çetke li dünya de ciki heri meşhur kudere nava Anatolia mjerd bejin Kapadokya وجرد بيجن باجي جنا عن بريان لويدري بري باجالار بتركي در باست بالفيرجي تشيدبن للفير وقتا تشيدبن جبركو افدر بيتر مينرال ويرشن باوايك رش لويدري بجيبويه اجا اخر زمان بحزار سالان باران بايه جي قلس ضعيف وزيده كفاوي هي جبرنه وتحت البرهف نزیکی هب و کروانه که درج دبن تحت الشكل دوان ده و دوان ده حوتان ده مزن دور خویات کن ایجا مروف واناجی بشکل کی بناف کرنه گوتن واناجی دوه بون او دوه یگه ایزنگ تانین جبو آگره نمرود نمر خود تعالی اوجی حش کرن کور لوه داره اموان دواد بین یعنی اوجی تشتک volkan تقیایی لوه داره جی گرتی لیم ام دخوازن کی برسوه که جویرجی ببینن و گو مگود دیروکا جواکی خواه مجبور دبینه گوش هر تشتکی برسفکی بده ورن وزوبه مردینه گش مردینه اون برای خواه بدن آمده اون هرن پشتی زانیگاه ارتوکلو
وقت مكي هي ومبلند من جرد بجن اخرش كيف كردي بالتركي نافيقنا اكرست تشتك قال لك براداي لي هي اخرش كيش خو اخرش ونقارن تخمين بكن الويدريش تشتك فولكانيك دامارك تشتك هي بني وبيجن اخرش كي دستي راستي وبدا رند بيت تحت شفانا ودار دورا ويجي بزي بيهن شفانا رونشتيل بر بكوبال خو ودار دورا تحتي جهند بي خود تعالى جوی شوانی پر حز دکر و گرا ایریشی ویو پزی وی کریه ویج گوتی یا ربی ما لبروان برویز المنه ما بکفر هم برا اب گر منخون خود تعالی او پزی وی گشت کری کفر لورمایی پرسا مجو اوه قالي دوستو هفالان لهرما وقالوا تشتك وصا هي يعني وقتهم بنفسنش كلمة خو نافي باجاروك قنت بنفسنش بو ازانه بمكوية جو هبجي جي انستغرام جي فوترافا بابجنش كلمة خو جيروكي وي وصا هنا يعني تحتك با تشيايك با قرك با قولك با چاوا آوا بويا يعني وندرن بريا قزلت بد به قولا شوانا یکی گزانه به چیروکا گولا شوانا چش کرم خور برام بر پار بکه آنج و گم گود وق آخرش کا مردینه تحت شوانا تحت شوانا آن تحت بوکه لور هبون تحت گوونده هنه مثلا بر خراب باجال علی غرسه هبش کرم خور مر پار بکش مر بشینن یک ادنه زبیجم کفام ترجرته لغرسه كان يك جنابه عين مجنون يعني كان يشخو عينه مجنون دينه میجی پرسیم گو چما اونجا بجن عین مجنون گو جارنا هیچ نه هرگ گو جارنا قد تقد 10 متر آوی بهوا تا بيجي لمن في درجه كانيه كي بالشخص تكن يعني كاني جي بالشخص كوي كاره بقارب كانيه دلال وخشكو هيجا بقار كانيه دين جبه ام بوان مینا که دبینه که تکیلی هم چند ما کرده بخوزایره بت آوای براستی گل کی جدایه و شخصیت دده خوزایه از دی سا دوباره بکن دوستو حوالین دلال کل هرم اول در دور اول تشتکو صاحبش کرم آخر بمره پار بکن حتی ویدیو یکدن ببینین بخیر و خوشیه ده